Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Joint Committee kabla thau kerpang ding ba ka hukum jong ka National Green Tribunal bala ujor da uba ki el pariat halor ka jing shakta ka wa mintdu na ka jing pintrei ka surok jowai bypass na kli terchi sha tri yongryang ha ka khatlai tri ubanai naitung kalahiar biang manjurib ya ka surok jowai bypass but ya ka jing longjing man jong ka wa mintdu ha gani ka jing hiar jurib la don lang members ka tri ka Meghalaya State Pollution Control Board u Dr. G.H. Chermang Ubadeiru nodal agency ka joint committee. President ka seng khod ya ka wa mintdu uba kro lam salan ki parian kinong lam bat ki dikhot ka sanjuk wahe shnong ka jawai ki kato ka ni ki rang ba ka sor jawai na lor ki we ka jingjurip ka sedang na lat kleter chi ter shadu ka surok tre yongryang la jurip ru ya ki jaka pentuat khando ha ka por ba pentre ya ka surok bat la le jurip ru sha urkhla bandit pet ia kadam mupia kabadai kabenta jong kawa mintdu kabatan umbam umdi ya kashnong kasor jawai u Dr. G.H. Chermang habakren chigila pathai kubor uloong ba ula pentip ba ka jingshong bishar kabalalong ha ka arpkandai tarik ubanai jemang arhaja apunriu katanat PWD road klade ban IT ya ka kai phot halor gi senjam ki bala shim Henry ka NGT kam shim na padiang satya namar ka kai phot kamlong ka basai Badling ba ka hukum jong ka NGT ka MSPCB ru kalabatha bansiw ya ka environmental compensation ya ka PWD road ka basyong dor laipuway lak apusan hajar tingka hadien kani uloong ba ka NGT kala hukum biang ya ka joint committee bakan dej pin shisha ya ki AKA ki bala dep pin julor bat pin bha bad menta kasngi ka de kasin ka balai ba ka joint committee kalawan banjurip Bad ya ka kai pot halor ka jingjurip an IT Shita Yoshua kasin Shong Bishar kababut bad banlong ha ka shipautere ubanay nailar arhajar apunriu. PE ni ka case ka original application 1271 of 2024. Ha ba ka title kadai ba Kro El Pariat versus State of Meghalaya and others. Kani ka case ka balayat ka to ka Nepor te ngiladep la form ya ka joint committee hak ba members ka Pollution Board la tong kumu nodal officer jong ni ka particular OA tingi la dep ban inspect la RC ni ka site kat kum ki complaints jong applicant la ni petitioner tingi la submit ka report jong banang kong bat ba ta hakani hearing ka bala long haka ar pakhandai tari ubanai mi arjar panriu ki PWD ru la dep submit lagi jong action taken reports Handrai hakani honorable NGT company yang hon ye kani report namar bagi report kilong ke bamsai tiyangi ke state pollution board kila direct ban recover ya ka environmental compensation la ni ka environmental penalty ka bangila de impose ka halo jang PWD ka basang dor kumba lai phuwei lak ar posananjar kumta ta halor kani la direct bang ya ka joint committee ban lej verify le ni pensisya ya kini ki balade punjulor bagi balade penbah tak mentara de singin ke balai sin haba ka joint committee kalawan her sini ban le jurib ya kini ki jing sisa ta namar baka ke matter le ni ka kam kalang ba subjudice ngamla ban batai ya ke basa khaman hantre ke inspection lade complete hadu ngni ki jeka ba PE yang ni hapo khimusning PHE reservoir hadiran ingin submit dari report nama kai next hearing kan lang haunu banai agos Februari ingin submit dari report jungi Siti Yoshua ya ni report tatering kilawan ki jing yang sendran lang bat ki senjuk orang bak sinong ki fishing association nama ki concern party haga ji saborok haji long ba concern ma is a environmental issue tingila persyang onte tengah taga ko order ngila persyang ban wat ketika lahar kelenti hakanokur kom ngila ban remedy dan ban penku je kini ka mantu na maringi iba ka siltation ka dan sisa na kalaban kata ya jing yo sa kasnong juwai barok wai ta kaladan ka to ka ni ki jing ya batay ka belong ki basay so hak ba hapen ya ka PHE ka pollution board ber water resource ngin persyang ban trelang kumno ban penku je kini ka kadam hang ni kanang ba ka jing yo sa kasnong ka tau ka jongi ka long ka babiang manum sa kata hak ki jing dap siap dap mau te kani ngila inya chakamat tingi kimi lenti ba kai kajeng temu ko bah kan long ba seso te ne long I siao ki kam sunjuk ka chnong siao si wong ni ba just get no ba haga group
impose tau yang lang ni tau ni jingi klik dia tak cuma orang ni kam tam ni ko am kru yo ko win la usna fu wang man yo kat kam inspection ni lain dos dan yo man man neliang iman pun ni ja yo man baik ki kam ki dam man ka wi kelam man neliang ka pollution control board ma ki man ki okay bagi la m1 wan jing la man ki kloi bagi rap yo luti wa ni ke jing cuma inspection gini hani man go ko sai so to la kam ni sini berdam to le man gam to la na ba ini liang sunjuk la yu ha bi kat ni ba ha bi kit kia lang ni le ben tai ba hai miet jong chnong juai ro ko ni ba ro pnem ka mi ga ko go di kan ni ko am tru to ro selu ko chnong juai to yu yo wong teman I request ai sarkar wa kat ye mi sa ba ko le chim kia de ni kam nang wa yo le man gam ko ta ko am kra selo to ni lo nga mangai te wong chboy no ma to sle kau tri chnong ni ma em gintin chboy ko am ni ba o to ni to mai tos ni ro ja to liwa buram ya prasugi media gi em lang chru in ni ga staging ni bantau la inspection ni ga kam hajing to ga order go pa MGT ini kalian yang ki he chnong ga mo ong alam vice president yang ga he chnong ni ga jak dai perkhat go to em lang ro andre em gi perdi he chnong go se jingai mi gi em lang dan kalian yang ina ka por ko wa ai wa ga ni ga wa man tu man go khoi ko suba ko ne wo sa ha ka pateng to de ga yang I ka pateng yang I ko chibat chiporan hi ko dalai ni slai partai hendai ko MK mi I to ke pateng yang ki kon ki su ki persa yang I go dawan men step men kuwi ka te to ka jing yoluti yang I ka jing angnot yang I kam ki wa he ki wa sencari ki chnong ki thau yang I ka mo da ong malam ni wa ka ni ka jing wan yang im to du ye ka chnong ki musnyang ni semen len ni ye chnong lom karwiang hendai ye ka chnong juahi ro ka wi kamu orang baga umbam di kendi pausan persen jen ngai on na ka wa mentru di umi dalam to na gua mengot kamu dun yo ai ko go jengot hadu ni ke sngi la tharai jen ki yung ki sem ki em ko chnong juai la debu pi daga that beli kemut yong pai up sia chi yung pi chna be pi je clear umi nga ka da le man ka por hayung a le man ka tiaw yo ye te jing je clear ndrei ka jing snyau komen ni gua wan lang chrup wa presiden ka khoi wa mentru gini yo he em lang ni wa kam da malam tu you em ke jingkermen waman step mengui nagaliang ke pollution nagaliang yang ke water resources nagaliang yang ke PCI gibi tawan department ya em lang ni wo yuluti wa hagini ki snemo do wan wa gani ke wa mentru yang I uman ke ko khoj ko jinger o yo ke pateng merit mengui pen MK mau di ubami ngana galiang yang ka orang ba senang kimus yang ke por ju komplainnya ju ongai ke PCI wa embiang di umbam hapo ka chnong juai ro wi kam tam I ko lai leng ba ka na po chnong I yu kwa awo pa pengkhoj ye ni ka wa mentru le udah dap I khndau kam tam he jing na du ochna gi ta ka surok ri yu jing je kliai wo pun wa dap chini wa mentru hadu wa ki yung ki sem yang I le jing ki wi yung ki sem gu em ni le ndam gu yu te jing je kliai ta ka mo ong piang ban se sin yu liki ka mo ong ma lam vice president yo sunjuk waga sokar cuma bahag cim kia ya gini ne bentar haji mentoy yang pai ba bon malang kamu ada pengkenu itu atau gani to ke third inspection kamu pak naga MGT mi gani ke third inspection le to naga tu ke case ko wa ketiga wa mentudu khoi yang wa mentudu da initiate ke taiแต่ว่าปอยชะดูอีthird inspectionในบากิติ inspectionอยู่ดมัน individual ki first ki second นำหุ่นกะ tribunal mun ka mau ngai ka court nam hun ga ya ite iwa mani ke jia iwa ni report ne ba ki dur gi submit kale man gi bai biang de chna ni ka tai ga ki debris mi ka tai ga sorok man kita yu tu ki sa tai wa tu ne to haden wada pne ki haden yo ki mi ka tu ga ya ketika order go menchwa da onga impose go fine ya da piludi da yiga tempat de chimkia gini gini ne jing wan yong gini kini ke joint inspection le man no go ka direction yong ga NGT to di direction ga wa u ni nodal officer o yo man te wo coordinate gini department soro ta deman positif jugaแต่ยุยว่าต่อวิวส์เนี่ยหุ่นนี้ในเลี้ยงยองอีว่าอีไต้เวน่าเคลในไต้ว่าดังกระต่ายว่ากระตุกกระเดบรีว่าตัวเชลียร์กำ
hari tu mut de protect ga negate ko ongi ga Geo yi tu Jo ya ite mut rap snya huni ne ba wa man so man sla ni ga ya la ya pelut bor ya pelut poisai cedo cita ci entity te man ga ko bor ga wa penyu ga man positive aspects dan nadin ite hello hadin ite ya gini gi van gi issues the chemi wa ta wam pu yule tarang bon kita gi wa work to be done kami ketika desiltation ha mentudule mpunut ku sedang mpu emu ule gi kita gi desiltation ha keleng hadu entu de poi hadu haini ha bupia te haini la dia discuss te penyu gi kita gi wa ya ketika wa kam ga dam ketika check dam ga wa yo ring yo ring hai tu la de jor ha ga desiltation de bon ni si what we bon itu i we jemut yang ga mentudu to na kita gi lose siltation te gitu mye gi upong khoi na ba em gi wa man responsible mem gi department gi wa man responsible haite ne ba kat kam gen tu gi discussion ni ni PHE la ong ga i to gi wo use ha im to gi tre na da ne te DC la ong ngau law and order te kita te ro bon gi wa ya no tai te mem gi wa ye coordinate knang wa yo is ye kata ga proper solution te halorite te snyau hun ha intu wa tu ma George ni koru ma George Sermang ta yang ga ini nodal officer the eu ya kata suggestions ko wa ki thok gi mentu wo thok gi PHE cho o ha khnang wo yo pan gi ga fund yo pan gi gi khnang wo o yo you plai ye te yi yo em ya kata ga solution ta snya suk e te wo de bien coordinate te yoluti i wa uman kam go te iviran hi i kam gi berupa iba ne ba im to ni ke department kam gi berupa iba man chimi gi ni ko bu ko wa lengba ga yang pi press wa u korpar i ya ki nong mi khamat gyong i ki MLA ki MDC ni wan ki wa to i ki wo pa i ni ka ba ga miat yong ka juai wa chim khia ga ni wa coordinate wa chim phi gi ni ki wan ki ni ki wa u yo rap hi gi ni ki how news na ma ha ga ni ka dan pa in tu ni ki chakri sarkar man gi bru sket ki wa yeu ya cooperate de le chim khia na liang yong i kamu minister ne MLA yong i yolti wa gani ka like ka khamat wa yo ai ka solution Channel ma kan ne gani